Songon asiniro nani ama-ama tuaka tuanakna. Songonido bolong niro ani di bata diganuk na bersea di hatana. Marite ratutumi Tuhan Yesus. Inian di bata di tomatongan ta di kopedion. Ibana mangalior jalan mamutungan. Asa mungun di bagasak damai gawak melona sudah manusia. Ditongan di ragam di kakak paksoyon. Rodo kata Yesus asa mamul kita di batasan sonda hati warna di batu dua fakta jalan sejarah nata asa dihita nasional doa pasirona Di bagasan Tuhan Yesus lalu kita macar akan kirim di morutar di bagasan di mana tahu kita memperbuahkan akan perbuahan adengan di bagasan Tuhan Yesus dojupang kita hamuluan namanokton hamuluan nasaleleng-lelengna nasoboi tarlehon portibion Isima jupang hatani panurirak Jeremia abando targegedo di utara suara tangisan doho anggo badat dia mungkin silahir do dia anak konai daholo be amulon ayo masuk siap nasidah alai sudah tidak bataro tai di sibolis panjati asa sau tilong na jolmau marhite na kamontihon poso-posoi sian podang isi herois alai mengenai pamate Tuhan Yesus musuh na jembuti di masih dolis dokat panangan mahite podang si dogawa na luar sian panangan Dungalilengbe naung marsaringar dari dadauli di tengah-tengah satu naung 100 tahun 120 tahun agak bibi dorong badua nang nasau badua alai kuhado molo serok tobe nalalang sohon poso-poso hapur seonga satu na barujuk gulungan yang kumut duduk suhat-suhat di atur siaw bagoa namtang manang mapok matoras alai tung apala habukjuon makang lubon kata di debatan atong tahamuluhon mahatan di mata tacakon silot dan di barita ng wiyan di batasan rohata magugumahita papatarhon naung ipatutut tuhatta si polisi rodis de nasa ulaw na di portilyon dohot na di bagasan rohata de yan nung nga saat tu kalug kita balita natali tabalitahon ma iyat portilyon dohot nasa na dinotpak di pasaurat tadi pason natal ni panuna nagokiki sa distro Paktuba tak surat di surat ni Apostol Petrus itu saja ayat 22 songonok kana payasamu marohamuna magpanguluyod di hasitongan mangyahin hahulungan na sumarlaw di dong asa masiyang hulungan sigurko kamu siyang nasa payasamu marohamuna magpanguluyod di hasitongan mangyahin hahulungan na sumarlaw di dong asa masiyang hulungan sigurko kamu siyang nasa idong sa tema na karta masaringat ibigad yung pason ima holong na siya Kristus ma pagawukin mangudahong holong na sumarlaw do supema magipestao lantaw mahita maniw holong ni Kristus so ang panuda na buktik dia kami
Manung tahun Hasadau Meroha itu tahun 2020. Hamuna hinahulungan ni Kristus Yesus akan apostolna na pinilitna na tinudona na pinabakit jalan na hinahaposan na mamahani kuriya na ini didunga-dunga ni Portillo dipaino disungguli tema ni natatau po kita lau merenungkan kembali marningot memikir ulang aham tonan di debatana masih sendaga marine Kristus Yesus di pasatu sia-sia iman masih haholo so kalau merohak kubihan masih haholo kalau merohak itu ciri khasnya kenapa siya Tuhan Yesus lumawin siya kasih siya Ibu kata diatat itu ngatungan ibu. Gak bisa minta nama mulu kita, tuna melihat kita. Gak bisa membusi parahan kita. Malay pemata tomba, bagi kita begitu dengan buta. Namo korong iro. Itu sudah tanpa aplikasi. Kau lagi kita makan. Asabui. Tahu kita yang kenal naman ikot-tok tak pasal diri terdebata mari kita nyata tatahai kuda bagi ini ringkas kita matang yang tiba nama didukung pangrupiong bahinya kau diperbagi asasuan gomal puro hakta holong pakokopon ni konstitusi nang pinapatang di debata alamnya si dokter mengerahkan manusia siya dosa dokter matian jala pada dia buminanam na hotro di sandingnya dia kana po siya may dokter na gusto diyan dokter masih dito ako buro na yung dokter kita ikaw masih dokter kita dihangan ni mata kung manok tungkok, ulah mutak na kinibata. Terus bicon. Tengah diba? Terus di masyarakat Indonesia. Itu nama ini. Nak saya mulai kita tahu gereja. Ini kok ayah kau pasti tahu semedok manangis dan meneruhun nada lagi tenaga. Pagmumahali, pagmumara ko tangko. Saya ulang pa binayan, tatahak alo binasa, panisahiyot, alang panisahiyot. Alay, daw na manadek. Galuhong manatahati, magiging dinadigan. Hindi ta surakinan, hindi ta sur na manuwa. Hindi yan. Ibu dah kita. So, masa puluhan ko kung saya. Unang-daan mo kamu di ba nasahat? Alay ka lupa mo nasahat si Bahite, natin. Hindi ko ba siya kanapos siya, mo pinapos niya. Alay ni Holong ni, naksuali tiket-tiket nagdihanap pangalawa na natin ka na sa Holong-Akta. Gusto rin sudah kayo sa kita, harus magkakaroon nito. Alam na, nalamunuhan na niya ba tayo? Kasihnya tong iso na biar ang tour sa uli. Ang tour ay bibihan ako. Ito pagkitayan no. Kalau dirohat tanah tulungan tagona. Alam niya ka na magkamang ala sifat ibu siya na singgo. Dijak rohata. Takak tidak. Maro hadiri egois ka na siya tibal. Odo manigay pasaw. Odo mga manigay pasaw. Why did pasi? Di manatawag manigay untuk kembali. Best to best to the comparisons. Best to best kembali kepada apa dasar kita? Kita Yesus Kristus sudah dulu.
Gimana lu jahat sama muda? Kalau kirohanay, taripan kulita, mulut bau tak mulut tu Kristus Jesus nama kopi. Asal lu kirohanay tu jadi. Badi be. Ya, udah semua makan dengan mulut besar, tu lagi hal tu jadi nak semua. Ya, nak apa? Mari kihatan di mata nasi mata busuk-busuk di bekas aku. Tangan dulu. Kita tanya kok sarap di pergi batu buhuni jaga mapulang jawatan. Asa kalau kita rohan di mata mangarajai mulut. Manukunuku mulut. Mamulahu mulut. Alanya, ada kesini subuh madok. Alihan maksud makwa kawan dan doa kita bersih. Bola disini. Bola nama mamulahu lomo di rohani dan menjadi berbicara. Itu nasihat tu berbicara tu. Tutupi pulang pun saya nak kuhat tu berbicara pulang. Beda itu, yo. Kau jadi tadi. Ya jurus suara mumale itu. Apa yang orang kotor? Tapi sikopu. Bukan kopu. Dulu sikopu. Naksudnya, ikut bagian lagi. Binar bagian di hati di mata, tapi kita di pembagian dan tak lalu buhuni. Ikonon kita tunggu di mata. Asal muter bulu mengulu di hidup bulu di Kristus. Orang di mata tapi nama di Kristus. Disebut tubuh tercipta hasil dari mata. Alanya dihukum di orang di rohani, wah kurangan di mata. Dihukum orang di rohani. Ay na sumili. Tapos siguro si mo timoto pangalaw na mata sa ito na nagdurong kasir ko. Manabulot ito sa ni Makkan. Ay dito. Ay Jesus pe. De matapin na diyang punilo hiday sulo Diyos Kristus roto ko tiyo. Di manatapos na humialang ni Holong Irokana. Asa nangulo siya. Sumulito. Nandito nga ibagas tapi. Ito nga ni Huria. Ikubulo hidat sa lintingan. Masih nak roh, nak saya tutup dosa ni nak apa? Itu kata batak go, justru roh cuma ibadah, bonus bulan di pasor parsuan partai kanan nadi, tak bonus. Kalau ibu hapus saya nak ini motong, dia nanti kali terlupa dia. Bila sama kamu lupa kaca dari kulit. Doon natin. Alam mo na ako sa iyo, gusto ko rin ako siya yung tama. Ang gusto ba si Kumishiwe, ako. Sampu ko siya. Narinig na, pero Kristus. Yung pag-Jesus mo. Laos sino nandito ka ito manipasarata, sumupagkakulat. Ikunin mo itong buhatan ni Matanan ni Bumi, jangan dong nasotak padubat. Udah pun tangan orang sotar paduba. Itu nak sedang di anak kau bangun pares. Lu dah pares sebelum. Kesan nak pares bersama. Ay para kau bangun pares. Baik si mahamulun ni si sulud, sudi maham bukas jano. Iko for share kita sabi ko di jabatan pun kemana kita kita. Jangan nak sotar paduba. Tunggu mo na kau. Di luar dah dapat king. Di luar sudah sekali, kalau ada apa-apa di mata. Tuh kan, soalnya dulu itu. Kamu makan. Di luar tidak ada bikin mata sekali deh. Orang mau bikin mata pun tidak mampu. Lalu kirim apa tu? Bodoh kan, sekarang pun. Karena saya bodoh belum mengerti orang ini bijak bodoh. Amang pandira sa mga tungo. Lawan kong taon. Habi law. Unang puro sa taong anak. Upo sa destination. Alakas siya. Ang taong ang loob na. Yung kapag kita pipikirihan na ko pala sa kate ma. Ulaw daw. Ay wala kasi hatang. Alam na kumilit kumati siya na do. Yung nagpapag siya na ulo sa tahan. Eh, di rumah tu udah tutup ni. Kosong ni.
Kesari pangido tuwa siya muna. Betul. Alamnya anak, ay nakakapagluto pinaan, hamon to manari hukubay, manarupag pag-uwi. Ay mo kami na subit kampuhan, nasupuruhan kami manangat mo pa. Ay siya, pinami mo ako sa mga partiga-tiga, karong washing, toros kita ganyan. Asa kang paso-paso, sehat kami, bigdan mo, bigdan anak mo, kanasaro ka mga Deo. Ang takbo ko mo mga rin, hindi tuloy yan. O, balong, di ako. Ay, kasi ito, tangan matagpuro na suwa. Ito, tangan mo kayo. Alam sa po ba ito pag sa ulat, nasonahan mo. Nagahari na ba kita nga kosan ito? Nagahari na nga koko ba kita sa linggo? Guru niya, pinotulong, cibang. Kung masitahan niya, masyurupag, inohol mo. Masyurupag ka mo mamorsan na lubuhin na pastagbagus mo biniliti. Galit daw, ayapi. Ayapi man ang inhala. Nandiyo. Galit daw, masyurupag mamorsan. Inohol mo. Ayaw ka sa sabihin mo ay. Nandito ka ito kanigulban ka, ino pagpabayang kahamnen. Ang masipasupuan. Napre, anong pabig na hupang ikaw nagpagawa? Saling, di siya manamukan kabarsamaan. Supaya satu fish, satu tegak. Di mulut. Yung masipuan, suruh na hina. Lao sa tutulungan, ang mga sa matutusan. Ino, dahil natakawin kong mabuang karamil ko rin. Takulan di ba muna na buktik, hindi satot, kumriya ka sa Kristopan ko mo. Ikaw lang marsada, hindi ka lang masih hamalongan, alung na doon, kolong ni Kristo, hindi ba kasama ka? Jadi, miya kolong ni Rohan dihitat, kaya nang nagtawag ka ma, miya maribatan, di ba kasama mulut? Arang ako lomot na din. Ako lomot na din. Mudah kita dibaga sa kolong, di ba babuan na, miyan tuhat tayo, mahina ko, pinatong di pagbagi, di ba kasama. Atong tarinungkong mo, dala tabuang mo, tubagas tabi, lumubihit na kapangunan na buktik, tema ni natatag yung pason, na matok, maniru, kolong ni Kristus mahita. Asabuy, maniru kolong ni Kristus mahita. Iba na mapalaw kita magulahot, holong na sumatlaw, holong na lulus ikhlas, takbolong magbabuhat. Ito na ito. Holong na sumatlaw, holong na lulus ikhlas, siyang nasa rohan. Ikunin na ba duduk tadi ang kapasorata? Nanunga sa daw, taon 2022 na. Anak sekolah minggu sudah bisa baris di gang ini, adik-adik kami. Anak sekolah minggu sudah bisa baris di gang ini. Semua.
lagi di sana. Aku bawa. Gambar roh.